Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Sahabat Menanang. Mau berkunjung di makam Joko Towo, wilayah Siman, Kecamatan Kepung, Pare. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sohdikul Wahdil Amin. Ini di pemakaman umum Desa Siman, Kecamatan Kepung, Pare. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sohdikul Wahdil Amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sohdikul Wahdil Amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sohdikul Wahdil Amin. Ini pesariannya Joko Towo. Assalamualaikum Pak nggih. Dengan dibikin kene nggih Joko Towo. Seneng. Nah, Ini dereng begini. la ilaha illallah. Ae paling ngono jajan ya. Al Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sohdikul Wahdil Amin. La ilaha. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Ya ini Mbah, namanya Mbah Ponco Toyo. Nah, Assalamualaikum salam, Mbah Ponco Toyo. La ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sohdikul Wahdil Amin. Nah ini Mbah Ponco Towo, berarti Ponco Moto itu ada. Mbah Ponco, Mbah Ki Ageng Ponco, di rumah saya ada Mbah Ki Ageng Ponco. La ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sohdikul Wahdil Amin. Beliaunya mungkin dari Mataram. Ini Mbah Ponco Towo, Mbah Ponco Toyo, Mbah Ponco Toyo. Nah, la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sohdikul Wahdil Amin. La ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sohdikul Wahdil Amin. La ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sohdikul Wahdil Amin. La ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sohdikul Wahdil Amin. La ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sohdikul Wahdil Amin. Sekian kunjungan Sahabat Menanang di Mbah Ki Ageng Ponco Toyo, Ponco Toyo. Di sini orang istilahnya dinamakan Joko Towo ya ini, tapi bukan ini Mbah Ponco Toyo, orang dari Mataram. Beliaunya
termasuk anak buahnya Pangeran Diponegoro. Jangan lupa subscribe-nya, biar subscribe dapat lindungannya Gusti Allah Ta'ala, kehidupan lebih baik, rezeki lebih baik, keberhasilan lebih baik, dan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.